Mentang ini le ina kakot kelas 10 science embus ni kejingkeli ke baong balance the following equation. Baong balance the following equation kemut ni hapen biang ya ki nembar jong ki atom ki badon syaka liang kadiang bat ki balon don syaka liang kamon. Ya ki badon syaka liang kadiang ni sikot ki reactants ya ki badon syaka liang kamon ngikot ki produk. Tesua ban le ya ka balance the following equation ngide ban tip ya ki symbol ngide ban tip ya ka balansi jong ki element. Nang ta ngihapkan maun ru ya ki katu kat ni ki rule ki ba nginum la ban kala ya ki formula kide ban ne kumjo. Telah ngidon kaman balance ngihap multiply dek number te ke ba ngila ban tho tang hang ni ha khamat jong kini ki atom selani ha khamat jong ki compound nginum la ban tho ha perdeng nginum la ban tho sharum henry ngin hap tho tang hang ni ha khamat tu ngini persyang mentah kum ngani ki jingli nengkong ngio i hang ni ki reactants ki dei hydrogen bat chlorine product dei hydrogen chloride dan nengkong ngi hapen kelas wai ki da ki symbol nang tapat ki formula nang tapat ngin sepersyang ban penia biang ya ka badon syaka mon bat syaka biang te hydrogen hang ni namar bkadei kekas te berbor ngi sito H2 te chlorine ru namar bu dei kas unumla ban immerwei tengin hap tho Cl2 namar kini berbor kidon haka molecule states te kum ngani pat ke compound hydrogen chloride te hydrogen ngitip ke symbol ke dei H chloride ude form jong chlorine ke symbol ke dei Cl te ban penbiang pat ek formula ngihapkan mai ke balansi balansi jong hydrogen dei 1 jong chlorine ru dei 1 tamar bagi dei 1 1 tengim don kamban multiply ki mat ne kum tu Tementang ngipit cakap ni ke left hand side ngidon yau hydrogen te pit kat nutli kidon ngila don hang ni ketu la tho ke dei 2 nang tapat chlorine ru udon 2 tengin tho hang tu dan nang ta dan ngipit cha kaliang kamon cha produk tengi hapit hydrogen don hang ni bum don e kemut dei ive chlorine hang ni bum don e temut tur ngi tho 1 tementang ngin hapen biang ya ka ba syaka mon bat ya ka ba syaka diang hakane ka diang ngidon r hakamon ngidon iwe te yu r nginam la ban pekela iwe henre yu we pat ngila ban pengela r hakanu korkom ngin pengela ngin multiply de number ngin sedang lagi berit lada jam la ngin saya ki behe te hang ni ngidon iwe hang ni r te kemut ya uwe ban pengela r ngila ban multiply da u r te hadin mengila multiply yu hydrogen ngi hapit lada ngi multiply sa right sa kamon ngi hapit sa kamon ngi multiply sa kadiang ngi hapit ya ki reactants te ada ngi pit hang ni la multiply da u r te dapit hang ni hajrong POE UH usong lang bat u Cl tadangi multiply yau H kamut ngi hap multiply ru yau Cl namar bagi syong lang nata kadaw yu ni utu bangi multiply nginum la ban tho hang ni pedeng nginum la ban tho shawei ngin hap tho hang ni khamat takadaw nga tho hang ni 2 ten dala dep tho ko tu ngi compare mentah shani hydrogen ngidon r syaturu r shani r syaturu r kamut kala biang telengi pit nang ni ro hang ni H ula don R hang ni ro uni u R u1 ya baro R hang tu 1 into 2 la long R hi te uni u Cl ro hang ni don 1 into la long hi 2 te kamut ngilai i ke left kala equal ya ka right